Sembut Menteri Rangba ke jela ubak Sngewlem dhar, ulapan pa ko jingsngo sik thang. Halur ke jingkhlad kendit jong UMP ke shlong Dr Ricky Syngkon, da ka bapen pau bakadai ke jingdu ke bakraw ya ke jela. Ha ka jinga kendu ba shimet bat ka jinga trilang badu, nga syam ya ba udai UMP upadan buram tam, uba sngorit da shisha ong ubak Sngewlem. Udai ubas mat basting bat kham kongsan ubu shadien ni ka jingiapher sain pyrthei namar udon ya ka thong bat ka jingu I jingai kumno banra shakmat ya ka jela. Uba Sngewlem ulapan ken mau ya ka jingiakren bakat du jong bat Dr Syngkon da ka baong ula ong hanga bangidon kam ban bu shadien ni ka jingiapher sain pyrthei bat tungin ya tailang ya ka jela ba itnat jongi. Sembut Menteri Rangba ula Pak ke Sngewlem syakibah yeng hasam jong Dr Syngkon bat ong ngapa ya ka Sngewlem syakibah yeng hasam bat ngaduai ba ublei ai ka bor ha ka bakum ka ni ka por bas ngusi na ka jingdu no ya lau jong uba it bathon ula benrap ru ka jingkhlad no jong kam dei tang ka jingdu bakraw ka yeng ka sam bat ka parti ba umikman Henry ka dei ka jingdu ka bakraw ka jela hi barok ka wei. Kuikwa begini condolence message hari tok wakajing yap yung MP Wemborom yung Dr Ricky Syngkon ninjan met yo kubor kaman ni austain prawaje yo ini kubor sausi wa MP Wemborom yung member ni lakda pyrthei tenageleng yung nga panpaw yung Sngewlem di saudu yung ni tidak Wemborom yung wala yo la UMP man aktif uburu man yo suk bah keleng wara wa bonsen njom kun mo ni benta ka parti hewan emi ba emu ka thong emu ka vision ni benta kamun pun kui ka state kam tam hui chem personally di to kam nga o yo skel yo man wino UMP Wemborom pa yo su itnan o chim khia wala rit emu ka jing ya share lang hai bon benta ni benta wa kulai state kam tam ka last conversation we chemi wanga u to ju ong wenga ma saung bhawa ka party bo ya sai tanbul ye ka state ko maya ga ni kun kun mo go yang ai ni ktien wa umar ki ju ong wenga man ka we chemo tanageleng ju nga panpaw yu Sngewlem ye go yung ye ko sem e ki pu para wara sau thu o kanik jingiam sau yu pdiang andai kini man wajib pelai won jero dengan kali ngawi yo pelai ku do wi ke sem yo pli yo ke bor wa ik na wa wi cha ini ding dia usau si ne ba kejing yap yo MP Wemborom man kejing do no ye ke steady waro wi untuk dekat ke political party ku emu ye ke sarkar do no ni wari ke steady waro wi te wa kejing yap yo ni man go cibentau eu kabut bor eu jingkar kui payu parai percaya kru yo strength from day to day kalangwa eu lai wi wi acha ini jingdu ki wad do wi rong ba ri ki nagaling eu on behalf of my family, on behalf of the people of Giant Hills, on behalf of the state I share condolence message Dr Ricky Syngkon ni yo lai su chkwan bulai dai ni kenten